Você vai nas spinto neo nela. Que pichia. Thùng hiệp bản. Hello.เอานู่นสิว่านี่หลีปันนะMilo hay muy petitón เนาะ
Ando sei boy. A giàu đầu là hai tàn tê. A giàu lâu lâu tới bằng chi tạ. Ni Eight plus. to 87 he tian changga kinga te na A phat mo le news bat di dan ho zong a het no ta hi mei the he cho loi. Lot size pi ham ti ho a het so hi ta mei the. Trading season ti ho a het no hi ta be ta. Aki na kon a class topic ho ke sai ti be ta hong giàu lâu lâu cho mei kha du sa. mi git he mi li Topik na ga same slide so sa. Loi hon. call khat vei bol liu han Hả? WhatsApp group call khat vei bol liu han Ka bol tong ho khat bi. hello mei den link na join nai lo ham class ki pan ti ta hi Không lụt tê le loi te dang hong ko ko ham pan do te A ke jen se le no na ga ko chu. pi le class e pat masang wa seinum chu fee hin pi lai lo ho le first installment bo pi ho chun ai theile e tun ni la ai lo le jing be a na clear ho ngai di hi ji chu
class lang zong su tu ding upgrade ding pi pi ham thil tam ta ma hi in neu khat nan kho sa ze bu hung ngai ti hi koi ha Ole ole sir. first installment pi ho chu lian bek muan ya pa khung te abala li hello mangcha kip gen nó hon zong nó ki het thodu hin avel velain sei zong nop lawa hi ja chu ki phal piti ti di ha neu khat nan gel kho ngai ale ka screen hi na mu theina wa Ah, e analyze hi trading view mangcha na trading view mangcha ki bozi hi in a trade na pa chu broker pa chu xnes ho ki mangjong le market hi analyze na trading view ki mangji hin browser a chu trading view na type le hung pot do jing in ten chi google a chun na search pa chi first pen na trading view chu hi jing di chi trading view pa chu didn't ball down. trading view pa chu nang ho gmail khat to sign in ho chu na sign in wa hi le te chu setting na bol ho zo si chu ki save den di hi na hon ki pha lo jong le chu ti lo wa chu sign in bol lo wa hi le piti ti di ha cho jong min tin na hon si le atha setting na bol sa ho lo di na for example trading view a setting ho bang chu chi ken ka ki set ta so by default hi chi default bang chu black mai thei ti ho simple pena ga setting na simple pena chu default hita black mai thei ya he jong le no ho in setting na bol ting ule na setting mo chu na hon do si ule tha set ngai lo hi la den theina dinga chu hi theya hi le sign in bol le chun apian di chi trading view chu na click wa hi le google chu chu more chun chi le chun nan wa hi le desktop app jong chu na download the download na chi wa hi le desktop app min tin computer laptop apat hung online nom bang Compo. phone nge na hi le chu phone nge na jong chu nan ule play store chun trading view tin type le chun app jing hi in chi chu na download wa hi le na sign in the na sign in wa hi le ka sai banga chu setting ho chu den di hi in aya chu laptop ho hi theya hi le chu laptop plus I analyze chu neu khat white zep kimulin zep kimutam zep hi si chu neu khat hi nom zep hi aji chu previous trading ki ti chu na het ma pangwa chu candle ki study hin candle ki study ho chu previous upsi sa candle ho hi ki ve ahung ding candle prediction ki bol ki trading ki bol elo le ki la hi ti chu het su ke hi en chi si chu a screen hi ali hi le ei dinga advantage li na hi phone bo se azung bol mo hi di lo ei banga phone na chu previous candle ho chu na phet ka chu ita namu li thei lo di white de wa namu thei lo di phone na chu om dan chu chike ka ham khat hi namu hi le chilangkai anung langa ho hi na vet ka chu chilang hi ita banga market ham ti chu pi ham na confuse man thei hi chi chu ka sei thu na sa le
trading view hi atham ti dan ga sei tin azi chu Exness broker is adiu hi in Exness broker sunga jong chu hi chi trading view ma jong hi ki jang kit the hi je achu mobile application MT5 chun het kha diu ya MT5 to chun i sei diu hin tin ai jong le MT5 pa mobile application pa chu azoting le EPT a screen kan vet sa thei diu ham ti khat jong hi kyong ka share chat hi ni jong le chim ma sanga chu trading view pa hi ga se wi na trading view hi abul lang left lang achun I sign in na bolwa hi le achung pen pen achu chahe na minu ai lo le na profile lo na mu jing diu le chlai na sign in lo wa hi le na mu lo diu na sign in wa hi le chu na gmail lo to na sign in wa hi le na mu diu ti na hi wala tools maintain tools ki ha Adal kan ho ngai lo na. Xness chu I hon diu phale other card ho chu ngai cho chi pen la hi ngai lo Xness I hon diu phale bo other card ho ngai di Xness chu aban in sei diu aban ban ni no ipi le amen athu pi pen chu chi trading view tools ikidil apha jo sia I tham diu pa hi hung hi hi je chu chi pa hi apoi mo pen in sei thol ni tin tua Xness ga sign up ho other card bol ho bi ho chu hi le MPTT de ha I all he he ka tina he tools ho hi neu khat I het ze I ze lo wa hi le market analyze ho jang I gan lo diu so phale trade I la pha jang le I ki su dong he diu I hi mo se su kha diu hi se achong ale first pen la hi I ga vet a hi le cross hi tam zo ai cross hi akimang common lia ki mang ho bo kan sei di hi cross hi a hi le heta na het bang wa chu common tool atang ho zo si sanga common tool pen hi in hechipa hi le heta align ho ga vet na or right left click na bol wa hi le ne ape sin na tol le na theu hi hichi tools cross right click left click na bol wa na mouse chu left click na bol wa hi le na tol le thei na hi then chuta le anuya tools pa chu hi le ga veleu hen option tam ta hung hi in option tam ta la chu trend line tin trend line hi ipia ki jang ham itia hi le market trend ga align ga kaina hi market trend market in hoilang azut ham ti pa hi a trend kaina ga ki sang ji chi market trend hi na za wa hi le hitia hi market analyze na nei theo chu hichi align ho hi a color jong le theo na wa le black na su theo or na wa le pixel chu na new sa na nga cha theo na lit sa theo so hi simple ta igel wanga azoting le thil khat na mel chi nom pha le color ho azong hin nan decide nom kha wa hi le ti dan de wa chu cho color ga he de dan ho ti ho chu ga se tin chi hi text tool hi le chi trend line text pa hi nan cho na ga khat nom wa hi le na rename nom kha wa hi le hintin trend line hintin chu trend down trend chi ham up trend chi ham a trend line pa chu a respect jing ham ti ho hi market cho chu I het jing na di event jing na ding trend line ki draw ji hi azoting le
นั่นจะพอเลยไอ้เราเลย analyze นะบอลพอเลยนั่นเฮ็ดดิวstale akia an bana ki haza cho horizontal line hinten horizontal line pa hi a hi le azoting le sarpa in strategy hoi pi honan hil phau le a strategy khat ka mue na tiwa le align kaina hung ki mang thei e a mel chi na trade la na ding mel chi na hung ki mang thei hi chi chi horizontal line pa hi chilang se hi na gala num lo wa hi zong le hi chila hin ko le chun plus line om na plus hi chi plus a hi ga bele chun anu ya hin horizontal line chang na la jing the ke bang ni chi chu line zo si hi trading view a hi ki rename the hi x dan chu na rename no wa hi le iti a hin na rename wa strategy number 1 ham number 2 ham te hin na rename wa iti dung zu ya chu market candle hung chi de pa na strategy akisip lo pa chu na nga jing the wa hi stabang mama a chu bana horizontal ray hi ke mangin tin horizontal ray zong chu wa akihi no han hu iphem tile chi horizontal line pa hi le line athung ke ki kai hi a screen athung ke Hello. Chị ta thiệp chân. voice na ki off ha mo ya po o ya po pa lo he ga out khai hin del ma ba o anh biếtว่าôngจะhồi đầu hiện tại chỉ được de ta o su ga pyo te se wa ipi na pi ipitia hung tam chu ham na out to me screen o ke jalo screen jong mang tai whiteboard pe pa chu screen jong mang ta screen share bolo yeah kata yes okay horizontal ray chan chu isai do manu chuna okay chi horizontal ray pa hi zoting le nong ho group na ki ho ting le ai lo le strategy ho bang chu na head do ting le chun hite hi strategy ho na draw wa chu sarpa koma na do num kha o ham ai lo le nong ho ki ka group ki ka na share num kha wa hi le strategy akipat na dong akipat na vel chu na APTT di ha amel a head no deu a hi je a chu chi horizontal ray ho bang hi ki zang ji na no wa le chu horizontal line pa jong hi the ai wanga horizontal line pa hi na man wa hi le hoi lai pe na ki pan ham strategy chu ai lo le strategy chu hoi lai pe na hi ki form ham ti pa chu ki he thei lo di hi je a chu bai lam je pa chu chi horizontal ray pa hi imana hi le imana hi le ake pat na pa chu
ki su in tin a point chu ki chi in tin chi si a chu chi in mana hi le neu khat convenient je sta le vertical editing le vertical editing le na no wa hi le vertical pa hi ni khat tu ni ho abanga I market ki pat na ho bang na mak no wa hi le ai lo le sei banga chu strategy ki pat no ho bang chu na mak nom kha wa hi le chi vertical pa na man the wi for example zoting le time frame zong sei na tin ba an sei din tin pi hi le chi candle tu nia bang hi chi zan hi candle horizontal ho ai mak thi internet 5:15 5:38 anui langa hi na vet wa hi le ani khu aman ti ho year ti ho hin chi dung zu ya chu tu ni candle a ke pat na ho chu ta hi horizontal line pa hi na mark wa na mel chi the tu ti le tu ni candle ho tu ni market equity langa chi ham ti pa chu neu khat a trend jong chu het bai ze ti dan de na chuta le abana hi le fibo retracement ho tin fibo retracement ho hi strategy ho ki lang pha le neu khat is in a say diu hin tin tu hin ki say le nong hong na confuse zet diu hi ai zong le a tools ho na pa chu chilanga hi no ho in zong PPP tools hi hoi lai ham ti chu anavezap vin lang azoting le a tools ho chu hung ki sei kit ta lo de hi ja chu strategy ho ai lo le adang apoi mo zo hung ki focus ta di hi ja chu fibo retracement ho hin tin chuta le za hin brush tool ho umin azwa ai sei ma banga chu arrow ho bang hi arrow marker ho bang hi akizen na khat chu for example azwa horizontal ray is over chilaya hin strategy khat aki form elo le chilai no khat aki form ti na mark ting heta hi arrow an ko wa hi le naloi ho in group na share ting le naloi ho in ana he thein diu strategy ke form na pa hi lo le trade la pat na di pa chu tia chu ga mel chi nok a hi je a chu che arrow ho song hi ga ki jang chi ji chu ta le strategy text ho bang hi pya ka na ham tia hi le strategy mel chi na a hi lo ai le buy set up ham sell set up ham ti ho hi ga ki mention ji na chu ti le online na ki su home khel hilawa group azong chu I share ting le I group trading to ki bang tho hi je a chu hi ti ho them long hi poi mo hi je chu ga se hin te abana pa hi le cho hi le icon so emoji ho hin tin cho chu poi mo be po hin abana pa hi le measure ki ti in tin he chi pa hi
จินชีแหละ14จิจุอปิปโซกะละเตนะizat pip sam na chu na trade lo chu izat pip siam ti ho naga share nu wa na na het nu wa hi le ti thu hi ti chu measurement la na hin ten adang ho hi atul si ai khat i ha man diu be se on point ken achilanga hin biha tools ho ka ha man di set ho la hin ki koi in chi rectangle shape ho bang hi rectangle shape pa jong hi chilai rectangle hi umin chi rectangle pa hi le support and resistance ho na draw no ma hi le ita hi rectangle an draw hi le azi chu sarpan asai ta di jong ka gingcha in support and resistance chu just single line bo ki define thailo hi je acho chi bang chu horizontal line ho bang acho ita hi support or resistance hi ta hi ki kai ta cho line ni ta ki kai hi je acho hi chi line ni chu hi ta hi na ga kaya chart jo si asu bui sang chu na no wa hi le chi rectangle shape pa hin la na mel chi na vet na nu ki ka chu na draw hi le neu khat a vet nu nok zet zie ti thu he personally ken chingen ha tabanga hi ka za si chu a color hian lang i mazo si chu chlai hi lang na ki customizing thei na no ble green de wa no wa hi le black de pixel ho som line pixel ho som stale hi te hi na ha man de hon ki koi nu ma hi le tu sa chu na chia hi le star umin tin chi star ho bang chu chi ray bang chu ka man nu ma hi le chila hin shortcut ka ki koi nu ma hi le naga star a hi le jing di aki bang bang a hi na na wa hi le na koi lo the langa hi manually anaga la the ma bang chu ye pha jo se aki mang jing ho khat chu ka ga la ka koi hi ta le anuya 1 2 3 4 5 option nga na pa hi le long position umin by setup ho na calculate na the hi chi risk to reward na calculate the chi by setup long position start le short position chi sell setup chi tung zui hi na calculate for example chi bang chu by bang hi tai na dividing hita chichan bang hi hele risk reward ratio ko valuation 3.37 hi 1:3 ti ho banga ga ki hisab zia chuta le azwa pips calculator chu chi measurement ka ki bola izat pips song hi ham na chu 16 ichilaya a number pa ho 16.84 ki ti pa ho 16 pips ti na dan de wa hi jing na het team na vam na Yes, sir. Trading view I trade bol pai pai ram. pa chu na no ba hi le hi che pa chu na trade den thei na Ding bol ding na. phone to jong ki thu thei mo hi chi trading view pa hi a hi le i analyze i bola hi le anok me plus i broker ho in api ho signal pa ho for example xness sunga trading view jong hi ma hi jong le candle ho hu manipulate a bol num zin na weak candle ho hi manipulate a bol num ji wa chu
จี trading view ตะอาฮี analyze ki bol si intin a trade la na pa chu hi le MT5 a hi lo le tua xness nga trading view pa ki trade chu ki la ji hi abana ga chi lo hen achung langa chun veleu chun ke a hi 1 minute 5 minute time frame achung langa hi time frame hi in chu time frame gang chala na switch no ma hi le azwa ka bol ta bang chu minute ho zo si chu na dei pen chu star mark ko na click a hi le hi te hung jing le hi tun star mark 1 minute star mark ko ga la do le chu mang jing hi chu 1 minute pa chu ga koi lang chi chilai sunga hi time frame na dei pa gang chala na switch na thei dinga chu shortcut na ki koi thei abana hi search umintin chila hi currency pair pen na vet no mam to for example achi to hi gold hi in gold event pau hi kilowa BTC USD bang chu na vet no ma hi le ta chu BTC USD na me a hi le a chart pa chu BTC USD ang ki khel jing de hi chu chulanga hin veleu chun bitstamp kiti umintin coinbase kiti umintin capital.com hitia ho zo si hi signal provider a hi signal chu na vet ding candle bong than hung kha a hi le na no wa hi le a provider na switch zong le hi theijing hi aki na chum lo mo a provider chu chum he ti thu hin hechi azi chu hechi trading view pa hi le common platform hintin chu hechi oanda kiti ho forex.com fx cm kiti ho paperstone kiti ho hin a signal lo chilai sunga hi un provide no un pi ti thu hi a chu in case itiam khat signal bang chu candle shape size ho hi 1 minute chart ho elo le 5 minute ho lower time frame ho achu value chun dem kha gap up gap down ho kha ki su mo kha hi le na no ma hi le provider pa chu na he thei achum na vet thei ti na hi chu na no a hi le watch list an ki koi thei watch list chu hai ham itia hi le chilang right corner lang achum me leo chun chai thang pya pi wat dam ala hi chi pen ta hi vet di ti lo cho ji chu sarpa alo le ho strategy ki hil diu pa hi any currency pair chu applicable hi ja na aya chu gol ho yam ma sum ha tam na pen hi gold to na to event XAU USD gold to BTC hi ki ha vet pen hi lang khala chu common market ti ta na class hi to hi less than 1 minute kiti intin ahung ki stop hi le link ka ahung ki share de hi jing ji watch list hi hin sai be hi leng ji direct gang chala switch na